Kaya itay manong Jake, ita, lumabas ka manan, papanam ka di. Nay, apay tadamagan. Dalan mo't dito eh. Iso nagnakatapag naangkat nga rod. Ay nawaw. San mat adalan ti sungbat ti saludsud ko manong, papanam ko na. Saan mo nadamagan? Mapanak iti turungan ti sakak. No iti maturong ti sakam ti papanam manong, agkidam ka nga rod amag na. Na, apay nga kidamak. Kasano makita nga iti pagnaak. Ay nawaw. Di mo mat ngamin ammo na sa dino ti papanam, iso nga agkidam ka, tajay maturong ti sakam, iso ti papanam. Ay, salbag. Naglaing ka dito yung ubingin ta pinilusupunak. Nagkidamak amag na. Di pa ikit matulid ako. Apay nga gararikap kayo magnalola. Ay nawaw. Hey, jak nabig makita ti pagnaak. Ah? Ay na, jak matan masarakan ti antiparak. Nalam ka di manan nga indulain si ka, Jake. Ne. Apay asak lola. Jak induldulin. Ay na, ayan nga rudan kay tay antiparak. Ay na, wow. Papanan nyo ngamin ay ah. Inak man pa kanan na kitay kunihok. Imbis nga ipakanyo kadagiti kuniho ti karot. Kaninyo langan. Natangkan ti karot. Saan ko ang mangal-ngalay na wow. Blender yun na lola. Barang pumigsa ti panagkita yo. Pag ko na mata pumigsa ti panagkitak no mga nakiti karot. Kasta ka no, lola. No kanayon kayo ang mga niti karot. Papigsain na kano ti panagkita. Mamati ka. Nang nanganak mo't iday. Hapay nga yan nakapsot mo't ti panagkitak. Patsindak. Kitain nyo dagiti rabbit. Kanayon nyo pa kanan iti karot. Iso kitain nyo. Saan nga agusar iti antipara dagiti rabbit? Ay nawaw. Nakakita ka din iti doktor ako niho. Ang mga ramid iti antipara iti padada ako niho, lukaw. Na may sanakit din ni lola. Doktor ka no ako niho. Sursur ka la, sursur, Jake. Umay na mo tulungan ni Gardina. Aganos kay pailang agmulay ta. Agsibog. Kaya nagapit. Sa nabalay, tainton igastos yun ti paglakwan niya. Tulungan ka itong aggastaw. Anya? Ay, uray awan timang tulong kanyak amang igastos no dinak tulungan iti trabaho. Uray di tambit alukaw. Nagdakilan ka tao, di ka tumulong. Ay nawaw. No, kasanok nga tangayalis ti alipuspos ni tatangaya. Diyak makapanunat. Kasanong ay kanak to iti kwarta. Ito naglakaw. Gumatang ka man iti lakok akan kanan, Jake. Anya tilakom? Puto kan suman. Gumatang kan. Ada ka di fritis na dayta? Ay, adamat ano gumatang ka? Diyan lang ko fritis mo at itid mo kanya. Kay nawaw. Naglalay nga mga ino itad ko kan ka a free taste ti lakok. Awan nga rod kwarta. Anya? Ada ka di taan nakatugaw ngam awan kwartam? Kasano nga ada kwartam kat di ka mat ngamin agtrabaho? Ha? Anya nga tanong mangala ka itilata ta idisum dita sangom. Ha? Tapnon into adda aglabas, limusanda ka. Anya? Agpalama, kasta ka day? No kayat mo timadan iti kwarta. Di, kasta ti aramidam. Ingkakit din dumawat iti free taste iti lakok. Aha, sadot kamat ngamin. Yay. Urayak lang na bainan iti bagana. Ay nawaw. Ala, apay nga paprusam tilapayag mo manong. Apay nga, masidig ka dito. Si Kang Ubing. Itay-pay nga mina nakita ka anak katugaw dito'y manong. Ada ka di urayam. Awan. Ang magururayak iti grasya. Barang nga da sumangpait. Anya? Agur-uray ka iti disgrasya? Ay! Disgrasya sasawam. Grasya. Awan lat amok ama uray mo agrasya dito'y. No di kat disgrasya. Naa. Kasano ko ma-disgrasya ako ng mayt ubing? Awan ti umay mangted iti kanam dito'y. Tawan mat ar-aramidam no di agtugtugaw. Anya. Ay nawaw. Tatang. Kahit yung kading armak ni Juan. Ni ka di Juan nga glaklako iti kang kanon. Untang. Kaya't yaw? Siyak ka diti mga sawa tapno damagin nak. Ay nawaw. Ha? Kwa? Ano kaya't yung agbalin na manugang? Ti kaya't ko sawain. Aha. Imbag ano kaya't nakadadya kuno nagsadot ka mait. Saan ko mat akayat ni Juan tatang? Di na magkailangan mait. Apay ko madamagin nak.
No di mo ilagayam kayat lukaw. Padasag la ko matatang, barang ilibre na itikan kanin ala ko na. Na, dahi ta kanila ang tiyamong maramidan. Timang luko iti pada matao. Pagbiyagan nga ron ti sikap tatang. Di padasin barang lumusot. Ay. Saan na saya at timang luko iti pada at tao? Sikamat ti masabot ko, Joanne. Ada ka di masapol mo, takasladay bagam. Ay, agamit ka din. Itulod ka di balayo. Itaman pa yan nakalagip ka mang itulod kanya. Ay nawaw. Kasano, ka italaman nakita ti kinapintas mo, Joanne. Nabayaga kun nga gaw awid nga may maysa. Di mo ka di kayat. Nga dan ka doang magamit. Kayat ko ngam saan asi ka? Apay kay? Sayang ti kinataer ko, no di na kaya takakuyog. Ay nawaw. Apay kumasayang, kat kukwamlat tamat ta kinataer mo ako nam. Ha? Awan makaala. Ay nawaw. Papanan niyo ka di, Lola? Ay mapanak di ta tiyangge basang. Anya ka di tigatangan niyo, Lola? Kan apay adiyo ibaon ni Manong Jake tapno saan ada kayo ti mabanog, Lola? Ay siya nakamapan gumatang basang. Apay nga rin mapan kayo ijitsangge, Lola? Agwat-watak lang nga bagna basang. No makadano na kijitsangge. Pag naakmanin nga agsublay tapno mawat-watak. Agwat-wat nga rin ti panggapyo ama panijay tiyanggi, Lola? Hey, huwan, basang! Manong, apay ang binaybay am ni Lola mana panijay tiyanggi ngagmay-maysa? Ay, nawaw. Apay ko manog, may mesa. Nakapsot sama ti panagkita na ang mga numarigatan. Kinaduam ko mga ron ata si kati nakakita. Jakmut ngamin nakita. Apay, di mo nakita. Awan ka kadija balayo itay? Ada ka, ngem jakmut amo na pangaya may jay. Apay, adi mo nakita. Arap ka kadi matakas kinilolam. Ay, nawaw. Ay, sana ka rap. Limpyo ti panagkita. No limpyo ti panagkita, Manong. Apay nga rod adi mo makita ti aramidon ti kabalay mo. Na, saan mo't nga iso tikit kita? Ay nawaw. Lola, nagkapanya ka di. Dali, imbaga akit din nililing nga rapak ka na. Tadi kay nakita pimanaw. Ay nawaw. Manasursuro ni Lili ti kinapilusupo na kin ka. Pasaray nga min kasaom kat pinipilusupo. Iso aday ta, pinilusupo na kamat. Ay nawaw. Saan mo't Apay ko matuladan na, kit saan ko mat nga ibagbaga tuladan na. Oho. Uray, taubing dayjay. No, anya ti makita kan mangeg na ay tuladan na No pilusupo ka, makasarak ka mat, iti mang pilusupukan ka. Andayo mapasamak na ita, Lola. Ay, Lola, napanan ni Tatang. Napan siguro ijigarden na manmanuman kan ka. Di ka kumaman napan ijigarden. Nagaduda ijay. Namapanak, isupay apakanenda, kan isupay asali-sali ijay. Tumulong ka atap na damat sirbem. Saan lang mapanmangan iti balon ti aramida mijay. Pilusupukan tumat. Ala, nayaw-awan kan samat, Manong. Ay nawaw. Pag kunaman na yaw awanak, Agturong nga minijay garden ti dala na naturong mo. Sigud mat amasadot ka mapanijay garden. Iso nga awan na ka na yun ti kwartam. na, apay nga ibagam nga awan na kanayon ti kwartak. Nakitak matipita kami din natinag mo. Awan kwarta kargana. Panay mat play man iti kargana. Ay nawaw, apay pinakibyangan ti pitakak. Ay saan ko pinakibiyangan, Manong? Kinitak laang idi natinag mo no adumat laang kargana. Apay nga ron da kinitam kat awan pamalubos kaw. No di mo kaya ta makita ti sabali ti pitaka, Manong. Alwadam atap no saan mo amatnag. Ne, itaman pa yan nakita ka ang nakawit iti saba. Apay nga ron da kasta ti rungiit mo. Nangalam ka didita sa nga bulig asaba. Tinabba ni Tatang ijiigid ti garden. Impawit na kit kanya ko. Diyan mo mangmangan iti saba. Os?
Saan ka no? Mamati ka di ka mga niti saba. Namati ka itimbagak. Jak kayat ti saba. No saan pa yan naloom? Into maloom Adula palusot mo. Isugayam anagado ti kamurom ta saan ka mga niti saba. Anya? Oy, nyamot ti connection na dayta, iti kamurok. Nakakita ka din iti bakas nga da kamuro na. Kaya't mo sawan, isungado ti kamurok, taimbaga ka sa anak amang mangan iti sa bakas, jay? Kasta nga rod. Ni, Numangan ka amangan iti saba, amangan no luminis tarupam. nagpaiso dayta. Awan ko makamurok, tanang nanganak mo't iti sa ba? Sikamat lang tinang panagnak nga ulbod ka. Apay nga ulbudak man ay nawaw. Itay, ibagam saan ka mangan iti saba. Ita, ibagam man na mangan ka. Ulbod! Ay kwa, joke la day, jay. Apay akas ta ti tsuram. Kas kala napukawan Malagip ko lang, tinrabak kanyak ni Joan. Imbaga, kasana ka mang mangan iti sa ba? Apay nga imbaga madi ka mangmangan kino nagrawot kan tupay ay nawaw. Day, jay nga ron tatang. Nabisto akla ka nga ron nagulbudak. Apay adi mo amaw, kino nalaing mo day di amang pilosopaw. Ha! Nakabirok kan? Amaw, tilamas. Mapaniitan, tilamas iti buhod na ang iwat. Kasta tinapasamakan ka. Panunutom Ay, wen. Ay, sinalbag. Sapay plano nga arman ni Joan. Nagapukan sa Marty Balay da Juan. Ay nawaw. Wen, Lola. Enjoy mo't lako na tiya sa sikasuna. Sana siya. Magkasano nga si kaswan na ka. Kawang mapakairanudan na kan ka. Na. Ibagjay lako na Tada kwarta na numalako na. Apay nga imit nga wan. Pakairanudan na kanya kakunayo, Lola. Apay, mabalin na ka kadi nga ilakaw. Ni Lola mo. Sa anak mo't akan kanin. Tapno ilako na. Ay, nawaw. Jay nga rod kat. Jay lako na ti asikaswan na. Tada pakairanudan tay lako na. Ha? Sika ngay. Hanya kumangay mo ti pakairanudan kan ka. Tulungak iti trabaho na. Tinulungam ka day, dinapan kay Jabalay da. Saan ko tinulungan na? Ta saan ko mo't ako kwa, jay kukwa na. Day, dati kang balay. Ha? Impakitam, ti kababalin mo, idinapan kay Jabalay da. Ni, anya ko mati ka babalin ko, Lola? Kita kinasadot mo Ha? Uray asino babae, saan da ka akayat no sadot ka. Mabalin ka di nga ibaon kay Jabalay da Joan? Anya ka di ti aramida kay Jabalay da manang Joan manong? Ingka man itad ti surat ko. Surat? Wen, Apay, awan cellphone mo manong? I-text mo langan jak mat na mo tinamber na. Apay, adi mo damagan ka ni manang Joan manong no kasapulam. Ha? Asit gam tadamagam. Sige, ditakan tada papanak. Ay, sinalbag. Apa jak na panunot. Agpaisun sa katay ko ni Lola. Nga dakap kapoy ko. Mabalin ka di nga alaan ti number mo? Ha? Anya number ko? No ala, anya nga iti number ko. Ay kwa, jay contact number mo ti kahit ko asawain. Ladingitak. Di mo to'y pa'y sublatan to'y nadagsan ngawit ko. Number ko kit din, ting kadamdamagan. Ala, aglisi ka itidalan ko. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo.